But call you not so young checking one. I want young picking. You be a young time move bia. Okay. Yanni a deity aquasadim. Yeah. And tis a copy or nakase. Opamako bonino. Nakuko padiach. And to call bia and try see a bepeke. Okay. Maybe a boy was sending will be sasaba. Okay. And I'm a patrodium abuson for Monte Massey. And to Papa so ya bene ya be, what they are boy for Nani Yamapa. Now, the Edicano, Angelic Herbal Center. Angelic Herbal Center. And in Ukru. Oh, any Yarabia, to me. I war. I come to set Yarabia a tre. And Dumbo. But not tell Sex the cartons and not a share. Set Obiat to Kwa Fee, now Kwa any. Set Yaka se wo passport to do one ayoba. Simple or Jum Okwadi Yodi. Simple that they are so enye and our son. Account being connected with free yase. Or Sibra, Adio your parents or ya bumbo, or the Inuya, any habine and a bobine. And one no. Oh, the yarn is our friend number we. Number no, 05. I can what can be. Mecando 0559 0559 5 name 05559. And that my Angela did. Yeah, and that's no. And 05 name 97 97 yeah 47 yeah 45 good 0555 97 47 45 45 Ono Angel lady. Yeah. Ono a boy management bro. Good. Now my son can say yen papa Danny Heba. Oh, Mr. Danny. Danny so ayobia. Ono so no enkrana edo mami a la so ko che nisika yi. Ai. Danny e no se maboa. Enei emmo bia o se hia e bia mami so. Mr. Danny ye wie ya ba. Mama Angelic ye wie ya ba. Ye de na ekọ. Yes. Eti Danny so eton enuru. Oh. Danny ma. And Danny too. Na Danny man e dia pa na eye. Danny man no ntuntum se awe o. Na oda wapo so. Ana Danny to no se wa no mato a untimi ni di. To no kura so ho ana hu se ai Danny to. Drasto bi aboko bia no. Yeah. Okwa so pe Danny man Danny to. Danny baby awo Kumasi Ashtown room. E ho na wo. Ono so boy. Ana ba ko anu so last time obu aye de maami we nua no ko ye no ewo mama she mama ho no she mama ono so ye friend oracle papa ono oye sunsun sore sofo okay aka mbato so ni sunsun sore sofo oh bi nyimpa mini owo Kumasi kwapra ho e na owo o se ono so se bambo pa bra no mo ho ban na kwase bia ntimi ayre anku se o yare bi da so a bra ne mo ne de ne pa no eye bambo me de me pede mo nya de duo no obi didi an ma mo ame no matam aduane no nko ana and the offer oracle papa number ne 0205 03 39 61 say me so 0205 03 39 61 na me san kesi so say program we Dr. Likey and the back every Friday. Good. So offer you now person over sponsor Dr. Likey. Ebi am person sponsor. I know ehia me papa. Also we sponsors because program nko for pa. What the dey baso omoka. Omoka. Oti anka bia no. What the oba also me person sponsor Dr. Likey program no. Simple. Oba also me Dr. Likey program no. Simple. Enra unua hotel by na nipa e ba ha no. Simple. Enche unua wa yosin so or started. Ono so started. I have do. Hey. Etino oba also me Dr. Likey program no. Good. Oba odi perivokasa na ye ohobia ne waka. Nti na botima frɛ 0242 na no kwa na ye personal line. Me 0244 62 82 34 62 82 34 eno na opesa oba sponsor Dr. Likey program na fresa number no why momo line so be boy enu enso ya 0542 71 86 15
1 5 ebeba Belinda Asamoah okay na wabeboa na enema koso enti chef wo ne ayi wo te be wia na we dey ye de ebre na ya akọ na wie ye won say ya boafo ni ntino we dey chef e dey asem kakra na abeka chefo ada wo ma se short pe na yakọ kakra meka che wiase afa na ba bibia wo bia se papa ya wo ye no onye ntungu bua unua na dachi bia no betiso aba meka che bibia nti wo ye papa memo wa ba mu muda se bi oye nua ba ya wo gina ho ya se de ni kwakoto adwuma dachi bi no so no de ya hwe papa ye ya ama no no so no wa mbo bi kura na e bia ono no ni nua bia na se o papa bia na o maami bi no kura empire papa obebo afa nipa oboa no sam papa no ono na ebedi wanim kan nti papa ye de me nka che wa dwe se wa ba mabuda da bi kakra me ka che adofo ni eti na sala inso se yesi achiwa na yekobiriki no for corner nye ize e wotafo o ne ye no se okoro mu ho ya wana yakwa ashante regional imam ni fie na chiwo na hona na nti obi bia me support bia wakuto we dey short e dey asem kakra edi kameda ye tifo nyina ase na yasire omo se omo hwe omo ho ye because se omo hwe omo ho ye ne ebetena ha omo ntimi mehwe ana se omo ntimi tie nti omo hwe omo ho ye fi se omo ntini ho na de me council ne se obia and trying the possible best ye ntwa abo enwanom ne adofo se 10 pesos impo na bitimia na odi aboa nyankopon ka obia ho na wonhyira obia amen na chiwe nso he na say e uku break for corner say me di wachi obia popo yo we dey focus na na ja ye ko di ye ko gu sala kakra me kan say akwasi nyame nhyira amen Dr. Like nyame nhyira na makase sebi o se de ofrefo be frɛ kan ye no enye obi bia na sebi also yon kwa na rest organ ha ni mu nko anso na waya asa what take say initiative we na ye be kan che o se nyame nhyira o bon kwatenten na wonso nya ho de dan nyina botum de aboa anchirima na anya hwempo one day nipa obo mu ni nyina no one day ba ko be so aka say hey papa bi asi so organ ha na ye fe Dr. Like onam so ene na masu adwuma mesoma ye sei na ono so anam so abo obi amanhyara so sempo oda wa mena mpo a nyame atimi aboa ewo ho on hwe obone ya wadi na emumu no opapa wa ye no enketa obone so na ontrase nche nenyi na ye ka say the gunshot kan no kakra bia obutim dia abo bia dia ahia pa ya na message no obi tell we sofo we magazine yo we baby we kramoni yo we Harry Christian obia we nana utimi be somboa ende de ana ska bi ore baba bia nso no ye baba odi nyame adoma na otwe ama obia hu se o send sika sei una obua ye ama ye de ye nua bai afia ana fro say afia ekoto adwuma ama nyame adoma ne o gina so ne nua adikan nti o so no so ye ekọ na ye kama etimi sro mo moye na ye fa ye nua bai ekoto adwuma ewade yakobon shira doctor na yan kan etie for say o person sponsor a program in so Dr. Like street talk ya o de bra na ye don kasa na be sponsor e be chia obi bia o Yesu dimo yo abusanfo proportion na motene kan o se be chia obi bia e o Yesu dimo me diane Dr. Like o betima fra me mansa musa asamojan baby jet kai baby a obi a ye chia obi na mi sure capito yini sort ya say Isaac Wosa ososo sa baby a obia nyame nhyira wo sa sonko kwan so me trasi fiada anopa 8 by 9 na mapon share me our Angelic TV programmer ya to den street life opese usuan sa no djuma bra ana sa what testimony be what free ghetto life nim ana street life no what free na person so wa futuo bi a wo chama wonua mo a share me our Angelic TV if you ada anopa 8 ekopem anopa 9 makramo Sharon respect bye bye.